Hello guys, welcome back to my guitar tutorial for beginners. Kini kedai video nak bantah jong kita gibam panang bantem ya gitar. Baki bakwa bantip bantem ya gitar. Kini kedai video nak bantah jong pi. Nangkong ai ku blai ya kita gibala ada subscribe baki bala kasya ni ini YouTube channel jong ai ku blai pi baro bat kumjo ro kita gibam pat subscribe. Semua subscribe ya kini YouTube channel jong Kenapa pin yo sibun kijing mentoy bagi ha ka bedai baka ba ajing hikai ya kita giba kwa bantem ya gitar. Baki bampat nang bantem ya gitar. Kini kedai lesson kabanengkong kabangan ai bantem yagi skill jong uji usi udi barui kini gidi skill ke bangan pan EP kumno ba pin exercise ni kiti jong pi man gas ni ha ka ba pi show bantem yagi gitar ban long exercise ni kiti jong pi khanang bakin step tamentang ni pe yaki video tamentah ni kapor kumno pin bat ya u skill jong u g ngan pan i pi kini gadi ka video ka ba kabanengkong laban ang gabar ka part 1 mah ni de uji laban kidan ki skill jong uji kidan bul ki skill jong gi la ka jong ki chords ta hagan ka por ngan pani pi bantem nya ki skill katukan ni ki chords ke ban pani pi ngan sedang sada uji ki chords jong uji ki skill jong uji mud ong kilang kum ne tu gidi skill jong uji kan ma one bat kumno first second third fourth kini gidi fret kumala ada batai video basadin kini gi fret benengkong baar balai besau kini serum tementa ban bat yo skill jong uji uni string uba ulas de uba benreu pin bat da une stangam tu kas fret ka balai string bas benreu nang ta pelait da kena keti string basan mata bu abang tu string basan biang ke fret ke bar fret balai string basan pelait string ubasau string basau biang ke fret ke bar string basau hi fret pat ke basau ta string ubalai pat pelai anarum seneng itu kita ki skill jong u g kalau kum ne mentapa segi skill jong usi ni do si hendak kidon ke skill jong u skill jong u kastang pe na une string ubasan ke fret ke balai apa ni saya kumne ka kan long kumne kuno bantem kumne fret basan fret ke balai string basan fret string basau pelait entah fret bar ujuk string fret balai ujuk string fret gato bajiro open string gato fret string uba lai fret bar string bar pelait ujuk string pat haga fret ke panengkong kalau gumne de jong u si poi saka skill jong udi ni de udi skill jong ulang kum ne pila bantem nang ne sedang nak kena ke fret ke basan string ubasan nangta fret bar string basau fret basau string basau
ujuk string 5 fret, third string 2nd fret, third string 4th fret, second string 2nd fret, second string 3rd fret, M. Itu gede skill jong U D. Kayak step kum nih. Tangan posya U, skill jong UI. Ini dah UI, skill jong ulang kum nih. Pelaj ini 2nd fret, string Oktober Andrew, string besan fret bar, ujuk string fret besar, 4th string fret badengkong, fret bar. Gede ki skill meneng lại pen EP nang kong G, G tu skill jong G, C, B, skill B, itu kiki di skill bila ban praktis hiang man kesengi bagi kiti jauh pikin long exercise bagi step ya begitu ban kesengi masih si 10 menit bila ban praktis gitu. Jaman hari ini kepor dengan pen EP kumlo ban beat abat tem simple dengan IP dan ki bampat nang ban beat juga ni ke strumming. Siapa mentang kata G, C, D. Tekum depan beat. Kila apa nyew south sin. R, I, sa. Itu gede kebas simple bahang apa ni. Hanya ikam step. Sao sin, đại slow ko long.